Doming mabali namin. Naglukon. Kasla ak matla idik kagawad ak pailaan. Itikaddak ita dito'y barangay Hulan. Pinanawan nak matlatan ni katugangak. Anag ko na amakamu ak paila dito'y. Nay, nalipatan nansan asa anak ko nakagawad. Amay sa aklaangan a barangay Tanod. Sa bagay, chipmet ka no. Ang muray pa eh. Ta sa anak ko nakagawad. Nabutusan na ka barangay chairman. Nagikatakmad. Isu nga awan posisyon ko kas opisyal. Nene, mailasin ko ti widawid deta sumungad a babae ah. Masabsabat ko dayta iji nagbeddengan ti barangay nagbugsutan. Ken ti kabangibang a barangay. Good morning. Ay, good morning manang. Anya ti maipaay me. Angam na eh. Awan ni katuganga ka chairman no isot masapul yaw. Katugangam ni chairmanan niya. Wan. Siya ti kakaisuna ang manugang daken ni katuganga kasupeng. Anya ti gagara yaw. Sikat ti kapitan, saan aya? Ay saanan manang. Ni katugangak manen ti kapitan. Awan ta adda na panan na. Nasaya at nga rod. Katugangam ko nam itay. Wan. Siyak tay kakaisuna ang manugang da. Si kaman nat umuna pangibagaak iti problema kon. Agkaraapang amin da amang ko kanti asawak. Agkaapaan dang agkatugangan. Rire ti agkatugangan ti problemam. Wan, daamang ko kanti asawak. Agkatugangan dang arod. Ket nasayat launay ta may sakamet a manugang. Ammumet ti sasaadan ti manugang akas iti asawak. Ay, apay ka day. Anya aya ti pagapapaan ti asawam ken ti katugangan na. Aglalaok. Ketap no maamwam. Denggem tagistoryaak. Mabalain. Uwa na. O sige. Agistoryakan. Tagdengegak. Anya? Ni Doming? Ti pinanawa medya opisina ti barangay, gusti? Wen, tawan pa'y medya sekretarya. Adda kamin alaki ti balay nalipatak nga inalay tay bigat. Ay, kasta aya. So ama kamo pala ijay Urayin na di officer of the day. Uray no muna matlat aramidin na. Kaun mat, agtalikak mat katiti kabaalan ni Doming. Naliway lang amin udad duma, gapo iti kinaman naturog na. Bay amday jayan, talaga akas jaynan di manugang mau. Un mat ngem, agsubliak matla adagos. Iswadin ako na agun-gun dawayak manen aman mandaran. Sige, agsubli ako ni barangay office. Kunak no maibayag kayo pa'y. Saanen ang nakauray di asawa ti manugang ang makirikrikya iti katugangan na. Anya ko na. May isa nga asawa ti manugang ti agdaw-dawat iti pamagbaga. Wan, kasla pamagbagan ta nagadumot ti dinamdamag nan. Agdamdamag iti opinyon. Tanyat problema na aya. Jay asawa na kun ni amang na.
Asino nga min DJ aya? Ni manang imang iti nagbudangan. Diyan nga iputot ni Ama Gules. Wen. No na imang, ay amo kon di problema dayjay tana sa una iti na minsan anak kasaritak. Agkarapat ti asawa na ken ni amang na. Nasayat nga rod no amo yun ti problema na. Kaya't nakano nga minan ti pumanaw iti balayda, gapu iti dayjay. Nay. Apay nga iso ti pumanaw, kat sanmat nga iso ti makirikrikyar. Di nakano nga rodan amo no asino ti sakit na. No ni amang na, wano ti asawa na. Ay, may ipit ka nun. Nay, madi Isukit din ti pumanaw, ay bangking. Iso nga rod ti kunak. Jay asawa na ati pumanaw. Wano ni amang na. Ay, bangking lat tagaya man niya, tata. Wala. Balay na dayjayan. Mamati ka di mo't apumanaw nila kay Gules. Ay, patakya sa hindi manugang na, iti mismo abalay na. Madi. Ay, talaga amade. Sigod ka no ngamen, asan akayat ni Ama Gules, jay nakiasawaan ni manang imang. Iso nga, itultuloy na ti di na panagayat nga uray nagkasarda, damanang imang, kanti asawa na. Adan samot nga min langgong di manugang ni Kakagules. Iso san nga tan anak kaanos di pada kalakay Sa may sa senior citizen dayayin, demanding nga talaga. Wen nga rod. Rere ti agkatugangan. Ay, ad da nga ayunak, di katugangan. Iso ti addan karbengan iti balayda. Iso apatakyasin na latan di manugang. Nya nga rod ngay, ni kamkamang lang. Iso kit din ti kibor. Ay, mayat nga idea tinaalak iti istorya ni manang imang. Ariri ti asawa na, kanti ama na. Ay, apati agkatugangan. Manmanon sa atalaga ti agkasungwan nga agkatugangan. Maturog ak manlaengan. Si kamot itatimay diti opisina ti barangay Kakagules. Ay, wala. Tanay, problema ka talaga di matugang kao. Kaya't nagsapay apatakyasan di balay ka. Nay. Anya nga mina talaga tinapasama kaya. Ati kahit ko asawen, no anya ti problema yaw. Ay, di nga rod manugang kao. Pag sinag, iday putot kao. Anya, ay. Madinsa day timbaga makaka. Talaga kaya't ko apatapwa ka di balay kon. Di na kamkamang laang. Ay, aginaarikit din. Ay, loko na niya. Ngala, tapno maornos day ta aririyo. Agsango kayo diti barangay hall. Anya nga mintipuon ken gapo ti pagapapaanyo aya. Ay, saus! Adaw! Saan mabilang ti saan may na nagkinaawatan. Manipod pa idi nagkasarda idi putot kao. Anya? Iswa mayatak. Agsango kami dito'y barangay hall. Makamon embang. Nabakak jasawa na. Kitaan tayo, no anya tinasaya at ama aramid. Basta agsango kayo dito'y barangay office.
Ay, agsao kayo, inagsarita kayo, itinasayaan. Ala, sapay lang ma. Ang kitaan yun to, anay baga. Amangan do, madagdagak to, tumangad iti barsa nga. Sumblan kain tumat ngal alyaan. Nipating nga ilamisaan na panganan. Wan, ngam kunami, asaan amabalin ta pasalingarudan. Kumano nagdakkel jay panganan alamisaan ket saan mat. Alawen, ada puntos na dita. Anya pay? Di kayat na, saan nga aguldag no daytay malpas kami amangaldaw. Ugali na ngamin ti aguldag iti indayon adagi-dagi iti sirok ti balay me no daytay kalpasan ti panangaldaw me. Asin no ti akim puntos ditangay? Sadot ka no, taday jay la agululdag ti aramiden na. Maabakan ti asawak no kasjay. Apay, awanin aya ti matrabaho na no kasjay? Siyempre, adagundaway maimasan na ti aguldag ket alas 4 no makarieng. Puntos na nga rod. Aramid ti sadot daytan. Tanyan to pa ti matrabaho na no kasjay? Di na mo ti gaggagara. Iso masakitan mo ti husto di asawa ka. Puntos mat ni tatang mo dayta. O anya pa ti isyo. Sige baga mamin. Tapno timbangin tayo. Makakatawa kaya inistorya ni Bayaw Duming aparikot ni Nanay Emang. Ahon, inistorya mo't niyang kalmo kat makais-isama kini ibang pagana day chay. Ay, apo. Apayante, alaman. Umuna kayo amang ibaga no apay ang makais-isam kayo. Ibagak tumat no apay akinunak ang makakatawa. Tadyay problema ni Kabsat Kules. Katawan mo't dumanan iti parikot niyang kalmo gusteng, hindi pailaan. Aywan, eksakto, ante. Naaging gaita, kat saan pailaan na sulbar, na punas namin pinsan, dahil parikot. Taadalat ta masaon ang kalmo, kinidumeng. Wan, kat saan ta makapagreklamo ni Bayaw Duming Tadi namot kayat nga agsakit tinakam ni San Rosa. Gusto ka dita. Agpadamat anapatagda Uncle Gusting kan Bayaw Duming ken ni Rosa. So nga, kanayon iti nga. Wan, kat no siyak mo tinagsao, agpasog no tumoten ni Uncle mo Gusting. Ibaganan ton ani Duming ti isaksakit ka. Wan, kastaaman mo ni Bayaw no daduma. Siyempre, ni Uncle Gusting ti kasuron na. Kat no agpasugnod ka na ni Bayaw Duming, mas pa'y agpasugnod ka no ni San Rosa. Umayton dito'y balayaw. Iso pareho. Agpada ti problema da Nanay Emang. Kan ti problema yung kada Uncle Gusting kan Bayaw Duming. Ay, kasarita kayo kumakan manang supeng. Amok maawatan dak. Ay kat sumrek ka Nay, apay dito dakkalabang mo. Nagtalawak ijay balay min, Chairman. Anya? Nay, apa yan ibang? Amok maawatan dak. Kumarkaro ti problema. Ang kamang agpailang dito'y balayaw. Anya? Kasano daytan? Apa yan? Anyat na pasama kiji balayaw.
Ay, nagrekyarman ng daamang ko kanilakay ko. Isa pimanawak. Tasaan ko nga mo no asino ti isakit ko. Daytan, ti parikot. Mawatak ni Mang. Isa dito'y napayla ang balay. Katuwad Ala, agpalamiis ka, Imang. Kadnukas kasano, baliwan nyo manan, tagsarita, edi barangay. Tagkatugangan dayjay. Sa talaga aman manon, tagkatugangan nga kadutdutan. Imbagab ti kasta talaga mo tapod nugusteng, yarig mo ngamin kada kayo kan dumeng. Wen ngumnay, nagtalaw ni Mang. Nagbate dagijag katugangan. Di pa'y kat ay aggubaldan nga awan aganawa. Saan da nga tamot nga aggubal Nawan namnamaan da nga aganawa. Iso ngayon kay kidyag paliiw Ay. Herman! Na. Ay, umayak man! Ne. Na Kitaam. Ninsamot la kay gulis day tadumtang di tarubayan. Uwan. Nay. Tampong mo't dagiti inasiwan na. Ay, isa ba ito mo Amwam no apay nga da inasiwan na atampong. Saan ko nga iruruman, ta amaket nga Roger man. Napatag kanyak ni amang. Iso na laang, ta saan mat nga minan na inkalantagan ti aramid na nudad duma. Ang tangaming kaabaw nan. Kasta. Ayun na. Ikonsidera tayo dayta makagapo. Kat nimot lakay ko, gaputa manipod pa'y agar-aram kanya kat dinan kayat. Kasla, mapapapasan mo ta kanayo nang. Kasano ang mapapapasan di kahit masawain? Kanayon dayday mo duman ni amang nilakay ko. Adalakit basit. Ibaga ni amang pag-aayat nilakay ko. Kas kumaitian niya. Di na minsan. Awan na yuli akayo apagsungrod. Awan nga minen ti karga jay termos alambong akape barako. So nga agluto ko man ani amang. Di dakas na. Naibusmot gaya man jay ilamlambong nagiling akape. Kat makakapkapilaong na yan, kasta. Uwan. Kat gapo iti dayta. Inwar na daytay nakadulin asaan pa'y anakiraw kakapay. Iti ababasa rita, agkirog. Wan, agkirog. Siyempre, aglebek tupay. Tapno mapulbos day kapi makirog na. Awan na. Kat iti kasta nga ramidin na, may bayag, ti panakada, ti igupan na akapay. Wan, agkirog sa aglebek. Santo agilambong. Sakbay dayta, mapanpay agyulit ti pagsungrod na. Ewan na. Tawan nga ro tinayuli pagsungrod ako nam. Wan. Amangan no iti ulog na mapanagihuli iti pagsungrod kat awan gayam tinabalsig ayuli na. Iso nga agbalsig pa'y. Exactly. Kasta ngagpaiso, chairman. Apo nayakas angin. Gapo iti dayjay. Nagsasaw ni amang. Kesyo sadot kano nila kay ko. Dayla kano agul-uldag ter aramiden na. Dayla kano mangan ta muna. Ta ultimo panganan na kano kat di na pa'y mainnawan. Ay, nagkalkalatkat nga rudin ati problema. Ati nagtaudan na kadye pa nakakapkapi ni kakagules. Wan. Ay na. Nagatidog tinagkalatkatan day sangata sa kumaakapay. Ala. At least raket naala konti statement mo nga anak ni kakagules. Ken asawa ni Goryo amanugang ni tatang mo. Nga asawam.
Ay, anya nga iti makunayo iti dayjay, Chairman. Masapol amang ngagmipay ti maibagan nila kay mo. Iso apa umayem to dito itakasaritak. Awan, Chairman. Saan akayat ti asawak ti sumarang kada kayo dito'y barangay hall? Tapay ka now. Basta saan na akayat. Iso siyak manon na ate, May. Aniyan. Nagulo kayo. Kaano amal pastikas to'y a problema yaw? Chairman. Di mo kide kat nalpasan. Mayat idin tikin kinatawa yaw kan lakay mo. Nakasangsango yaw ni amang mo. Mayat idi ngamita madimanan. Sapay nukas jay nga adaririmi kat aglimpyo kami. Sabali man na problema ti sumangbay. Nakaado kami. Nakaado? Anya ti nakaado ako nam? Nakaado kami iti anak Anya. Nay. Apay akas tati ko na memang. Ngun tanukas jay nga adaririmi kat agkin naawatan kami manan. Sabalin to manan asikugan Amon, masikugak manan. Ay, anyan. Ngala. Sana bali anak ado kayo iti anak. Basta padaklin nyo idan iti nasaya at asursuraw. Awan lat amo ko na mapatanor mi ida tinasaya at asursuro. Nanay, kas jay mo ti kinagulumi makitkita da. Iso nga ron ngagbaliw kayon. Agi kinawatan kayo ngaminin na. Tingarudyak kayatin katag sikugak manan. Iso sa anak pay apumanaw ijay balayo, Chairman. Anya? Ano sandak pay la kuma makikabkabalay kada kayo. Mabalay, Chairman. Saan pa'y lang agawid ni Mang iti balayda? Di. Kunak man nun napanan nila kay na di barangay hall. Saan da pa nagsasarita kada amang na? Saan na makisango nila kay na? Iso nga apala tatag katugangan at maramid. No di masolusyonan data. Naglakado lakit di ba aramid ta? Anyamot data? Di dyan na ikamkamang ati papapanaw. Husto ka. Iso ang maaksyonan daytan. Nakaluto ako, Nana. Chairman. Ay nasayat. Apag iso ang mabisina kon. Bayat ka kadilatan, imbang, aparaluto dito'y balay may. Di ka kadin nagsubli di balayaw. Ay hihikwa, Nana. Chairman! Umayak man! Ay, hala. Ni amang day taada di taarubayan niya. Di, apay nga tan. Amang ano umay dakan pagawidin Ay payman. Nay, kakagules. Apa yan? Nakaasiw ka mo diti tampong. Pimanawak mo ti jay balay ko. Talaga makipagyanak mo dita balayaw. Chairman. Amang ano mapatay nagpayday jay manugang gaon. Anya! Awanen. Nangabak jay manugang. Ang Ay, Madi, jay natagtagainap ko. Bangking. Jay kit din manugang. Tikaturayan. Doming, mabali namin. Sige. Bye. Oh,
Asino day ta kinasaom dita cellphone mo, Augustine? Ni Kokoy nga anak nin San Bianang ijay Lucas. Oh, ni Kukoy. Nakalagip man day ka anak ka madanda ni katawanam. Umay ka no agbakasyon dito nagbugsutan. Kasta, sa bagay, saan mo't nga agaram tigagaranan, tandamot asawanan, kamaundyanan na. Kat mangisangput ka no iti basi. Nangisang pet ko nam to, no adan. Si kamot, kaslabulaw mo te ka anak ka kitikas sa ako namon. Kas kalagdadamo mo't kunak. Adamot bulbulaw day jay kat idi barongom umay ditoy. Idi san mo't nga taitan tadan asawa na. Ay nasaya at ano nagbaliwan. Kansapay la kumaatapod no, nga adan to isang put na no umay nga agpaisaw. Ni bayaw ko ko'y tikunayo, tatang. Wen, agbakasyon ka no, dito nagbugsutan. Sana pa ng dilaw. Dayjay samat dito adda pakaruan na. Akasmat lakan bayaw andong. Awan pakaruan dayjay. Nalaing laamang bulaw no daduma. Nadalukloko dayjay no kumaraw. Tamay turid na kabilan ti asawa na. Ay sos, madimot ta nukas jay. Talaga Iso nga datap ko nga amangan no adaman di na nagkinaawatanin iti asawa na kitumay agpalamiis. Hanggang sapay kumaa. Tasa nakas jay ti rason. Amalagip na ti agbakasyon dito nagbugsutan. Wen, Rosa. Maur-uray ti panagbakasyon ni kasinsin mo ako ko'y dito'y nagbugsutan. Mabalain nga agdagos ijay balay datatang. Wano, amangan no may dito'y balay. Anya? Una. May mayat pa ino ikuyog na ti pamilya na. Kat dito'y dan ngagyan no adda makita da pagyanan. Kasta aya? Uwan. Kasayatan nga rod no umaydan dito'y. Tabarang no ni tatang ti makapagbaliw ken kuana. Wine. Sige nga rod, dungo. Agan-anad ka dita. Wen ka di. Sige. Bye. Anyan ni Rosa. Di naman la nadakamat no kaanong agawid. Tumingan ti rabi Sa anak ko na mapan ijay barangay outpost. Oray kat, nabilin kumutan datanod batog. Ayan, tinapasadaam ko, Koy. Awan matlakit tiyawat mon. Anya ko matiyawat ko. Kat apag isol apag gasulinak. Anya? Ay naku, Koy. Agsaysayang kalaang iti oras mo no kastalatan nga awan mapaspasadaam. Anya ka agsay sayang ti bagbagam. Saan kit det?
Agsapul kala ko man iti sabali a panggedam. Anya ko maasabali. Nagrigat ti makastrik ita iti trabaho, Mildred. Nagrigat ko nam. Di mo matpadasan ti agsapul iti trabaho. Nadas kon, gumawan nga raw. En iti edad ko a 50, at dapay ay sabali ang mastrikak at trabaho. Sadot ka kit di no awanan ti maganan siya kiti panaglaklakok iti ikan. Kas kadanat natin nga isursursur ko. Ay awanan. Matay tayo na si Mumulagat. Ay, aganos ka pala ang bakit. Ibagbagakken ka apagluganan talaangan ti tricycle mo. Tatulungan na nga agisursur ka dagiti lakok. Ngam di mo matkayat. Marigrigatan akon nga agsusuon iti bigao ken agbit-bit-bit iti basket. Ay na, awan pa'y asim kanya, Kokoy. Ay na, sanay ka matditan. Uwan, ngam nabanugak matlauna yan. Sige ka, no maumaak, amangan no pumanaw kamin kadagiti anak mo. Anya? Saan arabrabak ti bagbagak, Kokoy? Makauma at talagan ti style mo. Ayun gayam. Tinak man awagan iti Kokoy. Diyak kayatan dahi ta Kokoy nga awag mo kanyak. Koko, tinagan ko itan. Coco Martinez alias Coco Martin. Anya? Graraman. Ay, uray lakay akon. Kita mo ti postorak Guwapo akas ken Coco Martin nga artista. Nge. Agraraman. Iso adinak man iramraman iti ibagbagam apan ang kuyog ko kin kang aglako. Ay, ya kaya ti maksad nga agpagnapagna iti kainaran. Daita! Talagang awan asim kanyak. Sige, tagdi ko sakpay. Agsobli akmat lang nga agpasada. Nay, taday talagdi ko tinawida. Ay niya kuma. Nagdagaang nga rod. Nagadulakit din na sa umaya. Nakmanlagdi ko saan. Husto, ti ko na di asawam, Kukoy. Hay, naanos kit di kan agyaman ka. Takinayat na kapay, oray no, lakay ka nga dayo nga bisaw. Ay, di mat isakit na launay ni Mildred. Ay, nasyak lang at atikaskan ka ti asawa na. Pao, nabayagan ang ngayon subli ka kadatatang kananang wow. Ay, da kayo umat. Gusto mo't ni Mildred No kumausarin yon jay tricycle mo. Nga isot pangikargaan, wano pangiluganan nyo kadagiti lako na, o di nasaysayaat ko ba? Adama ko na sirbi na ita tricycle. Ay, madadaal darasan na antisopay. Aglatin Aniya? Ay, kakaisuna na kagatang at iti tricycle ko. Pangisorsor lang itik ikan kas kadanat natang dita. Ay, sana kasi ti plano kiti ginatang ko at tricycle ko, antay. Nala, sikalat ta, makaabo ka. Ngam numauman di asawam, kat panawan dakan, awan tot papabasulam Din tumutan isidir ni ipag, asaan da ka abinagbagaan. Nay, at nakamot gayam dito, ikaw kawi. Ay, word, Uncle Guapo. Anyan, kastaman, magustuak na itang imbagam. Magbagaman ka deta kaanakam. Piling gwapo kaanakam. Abayaya. Di na pa'y tulungan mo di asawa na. Anya. Tululungak mo't babain iti panagpaspasadak iti tricycle, antay. Madlagayam. Anya kumapaya tulong mo't di ko na mo't si kasuping. Kakaasin ni Mildred, nagbit-bit-bit kan agsusuon iti bigao, ngagisursursur iti lako na. No ilugan dala ko ba iti tricycle, dagiti lako na. Kat iso ti pagisursur da, di nasaysayaat. Ay, saan ante, uncle? Madadaal daras ti tricycle kun Madamat rason ni Kukoy. Narigat mo no pagilugan na dakit din iti banyera. Ala,
Nagangkelan nyo daytan gusteng. Agnakam tula nga ta, no panawan ti asawa na, dahito akanakam, no saan na makaanos. Apa yan, bayaw kukoy? Anyat mapaspasamak kan? Di kamat matimtimakan. Nakamulagat kamutlatan. Delikadon sa tibayaw mo, dumay. Ha? Agmalmulong lang, manipot ba yun? Bayaw kukoy? Apa yan? Anyat ko Kasla na abak matitisubal. Anya, bayaw kukoy kulam. Wan? Nay, apa yan? Kasla di mo mataklunan ako ko'y tinagan mo. Ay, talaga asan ako ko'y tinagan ka. Adla ka doon. Anya? Nakulawin. Siyak ni Coco Martin. Anya ako ko Martin? Kukoy Martinez no sikat ni bayaw kukoy nga asawa ni Mildred. Akasinsin ni Rosa ang asawa. Iso nga, agbayaw ta. Di ka man. Saan ako ko'y tinagan ko? Kunak lang arudan. Siyak ni Coco Martin. Anya? Napukaw na sa matilimbog di panunot na dadan. Nagpagkidan. Ay, uwan nga rod. Ay, awagak ni bakat na. Masapol amamuan na daytoy. Sino ka? Ala, agan anukan kukoy. Di nakam-amon nga sawam. Naiapayan ka anakan, adyat mapaspasamak ka. Kanakandak aya. Sino kamot abakat? Kanusyak ni Antim Sopay nga asawa ni Uncle mo gusteg. Oh, di ka man kukoy. Ay, saan kayo nga amaw? Ala kukoy, anyat mapaspasamak kan. Apayan barok. Ay, naskan amamon ni Uncle mo rito. Ay, masapol amamon ni Uncle yung rito ay mapaspasamak ni kukoy Mildred. Awagak man. Ay, oo, nante. Ay, indak agpasadan. Amangan no orayan dakon ijay balay me. Anya? Ay, hoy, kukoy! Papanamon! Saan ka na asawa? Kukoy! Saan ako ko'y tinagan ko? Sa Coco Martin. Ay, sos. Kasano da ito yan, Mildred? Adan samot na nga sing iti asawa maun. Ante, anya ti aramidan tayon. Talaga. Anti mapaspasamak kin ni bayaw kukoy, nanang. Plano nga rod ni tatang yung ipakita iti rebularyo. Agasam, tadi na kampayan mabigbig a kakadwa na at tricyclean, ijay paradaan. Naasingan sa akit di ngagpaiso. Uwan nga taa. Apay kat kila at matan asaan na tayong amam mo. Ultimo ti nagan na di na mo. Coco Martin ka no? Ay. Piling gwapo matan. Abangan no at damot nagnulukwan na. Iso ang naasingan. Dumay. Oh no. Nami siya nga ta? Anya? Ay kasano kumamot ama amnesia ngay. Sa bagay, awan mo't nakadisgrasyaan na. Ay nas ka na masigod da jay. Kasi mo di asawa na. Kandari di anak da. Nagtultuloy ang nakas jay. Ay soks. Ay, lakit di ananang. Pasigod tayon. Barang nusan ako maro. Kumusta jay kaanakan yon, Supeng? Parikot pa'y garod di gusteng kaka. Saan mo't na simbang pati di malam. Papay. Kas jay nga rood kakasak ka, nag-awid ka no ijay balayda. Balayda, ijay Ilocos. Ay, amok pa yan. Saan ka no simbang put ijay balayda, idi malam. Sa dino ka di balayda imbagana. Di nantupayin mabigbig ni Mildred na bakit na. Saan ka no nga iso, ti asawa na. Ay, Saus. Grabe nga rod daytan.
Magando grabe, iti pandakaasingnan. Day tangarod kat kaka. Jesus, ipakita yaw iti mangagas. Ipakita yaw kan lakay paleg nga herbularyaw. Iso nga ron ti plano ni Gusteng. Ay, kakaasimot ni Mildred Ano kumaraw, ti asawa na. Kasanula dagi jay anak dan ngay. Day tangarod ti problema no kwan. Ay, saus. Anya day na mapaspasama kiti kaanakan yaw. Wan nga ron aka-aka. Sa bagay, kaslawan matlat maitultulong ni Kukoy kini Mildred nga asawa na. Tawan ka no mo din intriga na mapasadaan na. Anya nga itimbaga di herbularyo lakay. Awang kano mati nakita na problema ti panangsan tigwarna kini Kukoy. Anya? Kat kasano daytan? Awan nga ron sakit na. Ay kit naglawag akastan na. Kat anya nga rudan. Ay, amok pa yan. Sige panawang kapay. Pan kuman kasarita ni Doming. Ada na patag ni bagaking kuana. Anya mo't dayta. Adala na panunod ko pagsaritaan me. Sige. Napanoy. Kasano day jay? Anya nga ron ti sakit ni Kukoy. Naon tinakita di herbularyo ng sangtigwar kan kuana. Wanya Doming. Nalawag mo't langan timbagaking kang arabida. Wan tatang. Total si kamo ti kadwa na tricycle. Wan, sa akong timakam mo. Aramidak timbagayaw. Sigon ngamin iti herbularyaw. San kanumet na naasingan ni Kukoy? Awan nakita na problema wenno makagapo iti panagbalin na akaslan amnesia. Ay, loko ni bayaw Kukoy nagpampamarangkit din. Inton kon, pumaysulakit nga raw, kat agbalin akasla agkabaw wenno agbagtitan. Iso asika tidutuka kiti daytoy apaaramid ko. Kundi mo ibagbaga iti uray asino, wan? Wan, tatang. Arigla daw. Kasano dayto yan, ante. No kastoy lang, mapan kamin kadagiti anak ko, ijay ayan dananang ko. Anya? Total, di nakamatlangan sangputan ni Kukoy. Saan mo ka di apinadas asinurot no sa dino ti pagaw-awidan nan? Saan, ante? Ay, sabali ngamin ti atap kaon. Anya dayta, ante? Mamam taw. Adda ngamin iwaywayat dang kalyugusteng. Mamuan to na niya at talaga ti mapaspasamak ni Kukoy. Kumusta kan, bayaw Kukoy? Saan mo man nga ipilit asak ni Kukoy? Saan ka matabayaw, Doming? Ay, iso no isot ko nam. Ay, sige kakadwa. At na service ko. Panawan kayo bay. Uwa na. Nay, napanan. Sinyasak mo't ni Cardo, tasurutan na. Imbag kan kwa na. Ta nakasingle kan nakahelmet. Din tumadlaw ni Kukoy nga damang sursurot kan kwa na. Dagituyan, dagiti ebidensya, tatang. Good. Hanya ti aramidan tayo. Ayabam da Mildred. Uraing kay duti sangot ti store ni Bang Ed. Uwan, tatang. Mapanakon. Wan, nagasinyumutan ni nanang yaw. Wan, tatang. Kita ekman no niya taramidin da Kukoy.
San na siyak ti babay na? Naglakalakit din ngayalis ti alipuspos da. Agasay mamatid ang amlingan ak. Iso libre kami ken susi. Nagmayat to'y abangak apagyanan me. Sumre kakaon. Madamdaman tupay asumang pag ni susi. Naimbag no ni susi. Ti kabalay kon tauray sa anak kon ngagtrabaho. Ket mabalin lata. Na papugi po yung slatan. Oops. Sige, dumsaag tayon. Punta tang. Sino kaya ako? Langgong, di ka man mangbalikog ko, koy. Magbalikog. Sino kayo aya? No saan mo kaya tibabalod? Sumurot kalangan kada kami. Di ta nga tati pag nanaudan nyo iti babae man niya. Anya babae. Katno kwa. Asawak ti kadwak dita. Daita ti balay may. Langgong, di nakibabay nga ulitag mo kunakmut. Pinarusukan agmatan. Ay anday ko. Talaga langgong kanya. Tila na pampanunot mo nga ramidan tapno makapagbabae ka lang. Anya ti ibagbagayon. Awan amok dita. Langgong Uncle Gustay. Kunak tumata di ka mo na makapaglibak. Anya, ibagampay asan na kami nga mamaw? Sana, Uncle. Manda ka. Diyak laing pagarop akasta ka, Kokoy. At sinatan, idarong ka. Sige. Saan ka di Pangasi, tapakawanan na labs. Labs tarupan? Sige. Ala. Gusto na labs. Kordoroy tarupam. Anya tay jayan? Natagtagainap kumutan ni Bayaw Kukoy. Doming, mabali namin. Saan napintas to'y ending ko Saan mataga po ta agsin at agasawa, ket agsin at an amamin pinsan. Ay, adalata dagiti banag asaan da abastay waksi. Nang runa, no adda anak da. Ay, baliwak to'y ending ti istoryak. Agam, nasakit mat dagiti matakon. Isu pag ginanaag man pa'y ida. Si kayo mat amata. Dabanok kayo manan. Isu ay, ilad ko pamay. Pag ginanaan kayo man laangan. Ay, madamdaman to man ti panagmulagat tayaw na.
Uray ag malmalem kay ton. Sana bali. Taawanan ti pampanunutak maipapan iti barangay. Major problem ti barangay iti asino man a barangay official. No, makon, Chairman. Pasensya kayo. Tandaak manon amang singa ka na kayo. Manja ka talaga. Manja akong Chairman. Niket ibagampayan no anyat na kaumaam. Sakbay ngagdungaw ka, tiyana. Tama nga no maidungaw mon ket di mon maibaga. Kuha gamin. Day, kuha, Chairman. Anya ako rita? Hala, ibaga mo, anya rita? Ni Tiyog. Nagapa kami manan. Danda ni nagpakamataya kaon. Nanay, ay sana. Di kag pagpakamatay, tagbaling ka criminality bukod mo abagi. Apay, kinabil na kakaday. Kuha. Awan mo't makita ka dugol. Wino black eye mo, kasi di na panatawan. Apa nagkamkamang mo ditay. Dandanin ang subli amin alagip iti napalabas, Chairman. Ay, nabayag mo't day din na. Kunak man no nagbaliwain. Kasya iti amok. Nagpakpaka si ide nga ikag iti maikatlo agundaway. Iso pinakawan ko manen Manen? Uwan, Chairman. Manen. Maikatlo agundaway yung dahi panang pakawan ko ken panamatik manen. Ket, anya ita? Binugbog na. Iso nakibinugbog ang manen Nagbinuksin kami manen Talaga madyakan. Kastaman dimbagam idin. Final round na ito yan, Chairman. Diyak kayatan ti makigabaw. Salbag ni Aya. Tila maong mamat ngagap-apa dagay nga gasawa. Un nga rod. Wala ket agtartaray ni Tiana ngagkamkamang iti barangay hall. Anyaman tinagapaan dan. Ay, nagmayat lakat nga ungtan idan. Agat anyat imbagam nga ito ni Tiana. Kanya pa'y, imbaga ngagpanunot ana imbag. Kaya kaasi dagi yan nakdaan wag sina da. Katuwang, nagagatmat ni Tiyog ti Amok. Dahil lang pudno nga da babae na. Kat saan nga agpaay iti pamilya na ti matmatgadan na. Saan ko pa ya pinalutpot ti may papani ti dayta. Taurayek nga umay mo't makisarita ni Tiyog. Amok ngamin nga agsinublat damanen nga umay di barangay hall. Katap no daras masulbar ti problema da. Ibaga mga yaban na ni Tiyog, tagkuyog da amapan ni barangay hall. Tapno mamaminsan di saritaan yaw. Naglakan ti sulbar ti problema dan kasta kuma. Adak manay, Chairman. Naimbag nga oras yaw. Di kay kumamang umakan niya. Ay, apay, anya ti maipaay mi Tiana.
nakafismas ka mat. Wan taling lingdak ti kapwanan na. Iwisak itan, Chairman. Iswa ka talaga. Tanya. Makisina akong kinitiyog. Ala no, kasta ti pangedeng mo awan di maaramid may. Go, go, go. Agpatulong ka na kayo, Chairman. Anya tulong tikid daw. Tulungan da ka, magpapanaw kinitiyog. Balay ko di pagnanadan may. Isasakti ang bati di balay. Papanawak ni Tiyog. Nay, madi Saan mi amabalin nga ramidon ti kasta? Nay, apay ngay. Di kay ka di maasyan kanyang, Chairman. Ita mantiniwat ka. Inikat mo matapis mas mo. Yay! Iniwis na ko nila kay ko, Chairman. Kaasyan na ko maamada. Papanawan nyo ni Tiyog, hindi balay ka. Ako at Tiana, kastinay. Mag-aasiyaw. Tatulungan na ka magkisina kila kay ikaw. Ay, kakasyanda ka, Tiana. Ngamsan na mabalin, ti bagbagam nga ramiden, may. Sino kami kumaita? Tada kami timang paulog iti asawa, medyo balayaw. Ay, talaga sila kamay. Yay. Kat anya nga ro ti aramiden nyo ngay, kas official ti barangay. Bagbagaan milatan Wad may saka kadakwada ta tiptanod kamot. Agam kasanaw, kakaasimot latan ni Tiana, iti pampamayan ni Tiyog. Bagbagaan mimot nilakay na. Kitno talaga asaan nga inggan nilakay na akab-kabilan. Adamat kabalan nga aramidan ni Tiana. Idarom na Ay, kaasimot ni Tiana, no saksaktan latan ni Tiyog. Kitaan nyo mo't basit Ti question dita. Anya ti rason. Apay akab-kabilan na. Ay, hunan niya. Anya nga agpaiso tiga puna. Dayta ti saan mi nga mo. Tanimot lang Tiana ti umay agrik-reklamo. Iswa, sinuratan mi idang agpadpada. Agparangda ijay barangay office, ta amun me ti problema da. When taamangan mo't no ni Tiana ti anti-question. Nang runa ket amu tayo matikin nalaing ni Tiana asumao. Iso anas kan amamuan mi matibiyang ni Tiyog. Nay, papanan nyo, nanang. Mapanak man ni balay da Tiana. Anyat gagaraan nyo ijay. Padala mapan ko damagan, kampay ide. Pambarak amang paliw kadakwada nga gasawa. Masikuran kayon sakit di kadakwada kas kanitatang. Ay talaga Uray jak makitkita ida nga gap-apa, kan uray jak kabagyan ida. Masikuranak mo't atan Sana na makataltal na ni tatang yo. Ay, nga rod, makapasikurda. Kanayon ti papan ni Tiana di barangay hall nga gipulpulaw. Idinto nga ure na minsan, saan ka numot anapan nagreklamo ni Tiyog kontra kan kuana. Nga rod, kaya tasawon day ta, may sa timang manggag ti reklamo na, nilaang Tiana. Wan, kat gapoy di day ta, ti amo ni Tiana, kat bida kanayon. Kasta nga rod. Ti amo na, patsyan tayo amin ti bagbagana, sana ya? Ngam saan akasta dagay ti opisyal ti barangay? Ni tatang launa ya. Talaga? Dan samot kid di naka-schedule panagsangodan ni di barangay hall. Adda, naka-schedule da iti alas 2 inton malam ti Sabado.
awan samot tao di tabalay na tiyan na. Dito yak mampailaan. Ang mga nanda tao ng nang rikip dalang. Nana Supeng. Ay, kunakla no awan tao dito eh. At kamat gayam dita. Abdaak na dito yung arubayan. Inrikip ko ti balay may, ta sumrap namin dagiti bolos amanok ti karuba. Kasta aya. Andan sa gagara yun na. Ni Kadichana. Ay, kinapudno na sika ti kayat ko makasarita. Ha? Ay, kasta ka di. Ay, umay kayo ang arub dita balay. Madiakitaan na dito'y lalaktawan ti pagsaritaan tayo. Napatigsakit di dayta. Medyo. Ala katagyaman nak, no kaya't nakakasarita, tiyog. Kas presidente ti senior citizen, kan kabakitanan akamang ti grupo ti women's dito'y barangay, masik nanak mo ti problema ni Tiana, kan ka. Ay, amo ka nakado na nagipulpulong kin ni Chairman Gusteng. Ada surat da kada kayo ngagparang kayo di opisina ti barangay. Pagsaritaan nyo ti problema yo ijay. Ay, problema lang ni Tiana, nana. Anya? Ne. Anya ti kayat mo sahun iti dayta tiyaw. Ay, nakaado na nagipulpulong ni Tiana. Kat no agipulong kakmet, ang mga no ad-addan amariribukan ni Chairman. Ne. Baliktad sa dayta nga imbagam tiyaw. Ad-adda sana makaid na ni Gusteng iti saan nyo apan nakaornos nga agasawa. Agure ka. Anya nga min ay ati problema yaw. Apay akayat nakaapapanawon dito balayaw di asawam. Saan ko nga ro maawatan ni Tiana? Sa bagay, gapo nga tata, awan trabaho. Angam saan mata problema ti kinaawan trabaho. Tadapay matla kwarta, kat ikak mo iti para gastusan mo iti anal daw. Oo, matlagayam. Anya nga iti problema na dita. Agam, kabkabilam aya. Uwain, nadiswak la iti na minsan. Sobramot nga min ti panagtagtagibasit na kanyak. Aniya. Papapanawon nag, angam uray agan ano nana. Saan na ka pumanaw, tawan mo't kinapudno, dagiti pagpabasol na kanyak. Ay, day talatan tiriri da tiyanak ang tiyog, di bambantayan nyo. Di mo't lamalmalpasan. Nakasao ko ni tiyog. Iso akitaan nyo ba sait? Talaga nga da problema kadagaya nga agasawa. Major problem ti barangay da jayay. Kastan sa talagan. Ngamnas kan nga si kaswan nyo tap na malpasan. Mas daw akijemba kati karuba da. Nagpatnag asanda nagpakaturog tanagap apada. San samot tapod no da jay? Katap no masong batan da kita, agtignay kayon. Amuan nyo ngamin no anya talaga ti sitwasyon da. Wen, mapalpali da mo tingkit. Nasayat no kasta. Tauray siya kat masikura na kaon. Iso anapan kun kinasaon ni tiyog, kaday jay. To, timbagbaga na. Jakit nga rod amon no asino kadakwada nga agasawa ti agsasao iti pudnaw. Anya? Wen, rumrumwar aparbo amin nga imbagbaga ni tiya na kada kayo di opisina ti barangay. Iso nga garaw kayon. Amon yun no niya talaga ti problema da. Makipagtanudak dumeng. Tagwanawan tayo iti balay datiyog ken Tiana. Wana, Chairman. Inton bigat gaya mo ti panagsangod at Tiana ken tiyog dito barangay hall. Wen, at least akit. Ada pamalpalatpatan tayo iti umno nga ibaga kadakwada. No, ada mapaliiw tayo asaan na nasayat ngat aramiden da. Wana. Tasan tayo met ana oray ni tiyog nga umay met kumagreklamo.
So akaslaan nila ang bakit na tinangnangag tayo ti sauna. Apay ngay? Awan pa'y mo't dagitay agyo ti a barangay tanod. Asino dagiti agyo ti itaaya? Datanod ogok, tanod pag-ong, ken tanod kampad. Isuda ti agyo ti ita. Awan da pa'y mo't. Katno alas 9. Inagladaw dan. Urayak ti tiksbak da. Ay mga nusan damot ng agyo ti. Dayta nga rod. Nay. Addan textback ni Ogok, tatan. Medyo maladawak, chip. Saklaan ti agyote tanabartag datanod kampag kentanod pag-ong. Anya? Nay. Ay, may salagayam ti agyote ita, chairman. Nila ang Ogok. Salbag na kita na barangay tanod. Awagam, kat ibagam adito'y latan outpost nga agyote. Datalaan ang tagrunda. Dito'y talang arubayan da, Duming. Wan, chairman. Kuna dagiti kaaruba da arin na bee ti panagapapa da. Amangan no agapa da managin. Manggagta ti panagsinong ba't dano agapa da ita. Umampir ta di diding. Dituin. No sanak ngagbidot, kwarto da ti dumna ditoy. No agapa da, nabatad amangag. Agpisto ag ditoyan. Ada mabali na pagtugawan ditoy. Ay, chairman, nakauli magdamag. Basta agpaliiw talata ditoy. Sige nakaturog dan samatan. No nakaturog dan, kaya't naasawan awan problema da. Nga ta? Agpaliiw tapay. Madamdaman to na pumanaw ta. Sige, da kayo ti makaamaw. Jesus, nagkado ti lamok. Aganos talabas sitin. Baring malpasan ti problema kada kitang agasawa. Nay. Maturog kan sa matin. Ay, saan bahit? Gagangay la kanyak ti panagsuyaab. Agsuyaabak nga uray sa anak ang makaturturok, chairman. Ni. Nagsilaw dan. Nagsaya at tirupot ti turog ko. Mangsingsinga ka. Ning, agapadan san, chairman. Umampir taman ang di tabado ti tawad agdengag tayo ti apa. Ditoy? Di ka di madanayan. Mga bakit to intong sumaruno. Ne. Anya ti sapik na. Awan kat ammom kaapoy ka. Saan ka kung mga istambay latag nga awan sweldong no sinaysayaat mo? Kita aman lagi tinangabak akagawat. Nagbayat ti biyag ka. Ngay. Ay. Anya ti pagsarsaritaan da. Panggapsamat iti eleksyon. Saya atit ton. Kumandidato at tumanan. Uray ka saan lamamin eleksyon tumanan. O saan ka din? Kumandidaton tumanan? Day tatipoon ti apa da nga kasawa. Nabatad, tatang. Salbag agawitan. Nay, tatang. Apoy ka igdi. Nagado atak dagitan. Ha? Day talaga yung tipon ti Rerida. Makamuda ni tibiyag na urag gabuda. Awit! Ay. Anya ka no? Kumandidaton tumanan? Ay, anya na ya.
mabayag pa'y ti barangay eleksyon. Doming, mabali namin. Ay, nyamutan. Apay ngay, akas laad damot kabuteng kon. Ay, gapon samot taad al-alya iti sinurat ko nga istoryan. Kat, maal-alya akmatan. Ay, parpar matalaang dagitang al-alya. Kas kadam marmar na wano aningaas dita. Saan apod no dagiti maipapan ka dagita. Nalpas ko matiinding to'y horror nga istorya ko na. Mabalin kon ti rumidap. Tapno makainanagat dagito'y matak. Si kayo mat amata nakamulagat iti agmalam. Iso aginana kayo man pa'y. Napariir ditoy. Agi na natapaylaan. Ay, medyo nabanogak. Anya kati alaan tayo dito kabakiran Agbirok nga ro, diti balay ti uyukan. Uray pa'y no adda mabirukan tayo. Saan tayo mutla kabailan nga alaan? Niya kitasahanan. Kapoy. Ay, kabailan nyo nga ro ti agulay no bilang. Apay, di mo kabalan? Ay, isos. Siyak mati patudunan na. Abay, di ka mo dagsaon. Ay, saan ka manguli iti kayaw? Ngala, ituloy ta ti agsawar. Adala kiti masarakan ta dito yung umok ti uyukan. Makayawid ta iti deron no kaskasanaw. Dito nga minabanda ti turturungan na iti sumaggaysa nga uyukan. Ngagbambantay kadagit si sabong ti abukado. Ay, malagip ko lakit nga ro di ulit guryo. Analay nga agulay kadagiti kayo ano gumukan ti uyukan. Nay, amangan makaturog ka. At inasayat, ituloy tantag sawar. Makder ka di dyan. Agsawar ta diti kabakiran. Kabayatan at tangad-tangadin ta dagiti nalayog, api noon dagiti kayaw. Duming, dayayin. Dayayin ti balay ti uyukan. Makitam ginakabisayot anang ngisayt akas la supaw. Aywan, kasla naiparakos iti nagsapalan ti sanga. Ala, intaday ta. Ay, kasano? Amuyo no kasano amaala day ta balayda? Ay, amok! Ala, irwartan nagiti intugot ta amaaramat. Suuban taday ta. Ay, kasano amaala tayo day ta kat nagngataw? Ulyam! Siyak ti umulay. Di ka nagreklamaw. Kabaalam day ta.
Jak ka ba landay tangay papaaramid ti katugangan? Ala, naggaraw ka na. Irwar mo day ta intugot ta nga rutang, ta suuban tanday ta balay, ti uyukan. Nya. Na. Anya ti kinunam duming. Ah? Ay, awan timbagak. Saan asyak di nagsao? Siyak di nagsao. Saan niyo amaala, tita? Ni. Ay, tatang. Adak sasao. Awan mo't makita. Ay, kwa. Nagsinggit pa iti boses na. Ni. Ayan mau. Ay, tatang. Ay, day tati agsasaw. Tangadan na ta. Basit at tao ang nakabuniti iti nalabaga. At yaman kayo. Tasyak ang nakabuniti iti nalabaga di nakasalaw kada kayo. Anya ka na biyag. Italaan makakita kayo iti kas kanya. Anya ka anabiyag? May sak nga ansisit. Yay. Ansisit. Ikay agbutan kanya. Tasaanak akas kadagiti ng ngisit akapada. Nasingpata. No kasta, saan na kami nga anwan? Surutan da. May anyon dagita uyukan dita. Di kay mangriribok iti padayo anabiyag. Tapno saan kayo mo't amariribok. Yay. Surutan da. Mapantayo iti lubong mi. Duming, surutan ta. Umunakan. Agyanak iti likodam. Anya? Alan ay ang mga nusanta na masurutan o di ka pa'y laggaraw. Wan, tatang. Ay, talaga to'y katugangat. Sakla ka na yun, tipas pasubo na. Tatang. Nagsardeng iti ayan ti dakkel apoon ti kayaw. Umay kayon! Kaslada, mangkuy-kuy ka na sa duming. Tatang, kumpot kayo kanyak. Ayan kon. Ay, nagpintasan akama tinagiddaak. Apay, sa dino ti ayan ko. Bumangon ak. Malagip kon. Sinurot me tayan si Seth. Kasla at dabilag anang iguyod kada kami kan katugangak agusteng. Ay, ayan gayam ni katugangak agusteng. Addaak iti may sa akwarto. Rumwarak ditoy. Sa pulak ni tatang gusteng. Masapul ang makitak. Makabasolak kadarusa ken katugangak asupeng no mapukaw ditoy ni katugangak agusteng. Ay, agyamanak. Nalukatak tiri daw. Rumwarak dito yan. Ayan ko. Apa? Nagpintasin doon nagidda ka kama. Kama ti milyonaryo na ito eh. Kat ti kwarto. Kwarto ti bilyonaryo.
Sus Mariusep, sana mas nagtibagbagakon. Milyonaryo kas kada bilyonaryo. Ang sa tinungay to'y ay hangkaon. Ni Duming nga ta. Kadwak ni Duming. Ang ayan na nga ta. Rumuarak dito'y. Masapol ang makitak ni Duming. Dito'y kapailaan. Ada nagsaw. Di nakmakita. Adaak iti ulwanan, ti Katrim. Ang sisig. Nakasumpa pa iti tok-tok ti aparador. Ay, sana da ito'y tinangayab kada kami kenduming. Kabuting naksamit. Uray lakas lalumsot. Dagita kakaslamat at nuang amatam. Ang mulmulagat kanyak. Kabuting nagkadik. Diya ka mo. Sa dino to'y ayan ko. Ayan ni Duming. San kami ka din na makapanaw dito'y? Apay nga indigda kami dito'y. Ne. Agsasaganad ma ti damdamagamon. Kasano amasong batam dagita damdamagam may sa lang nakapsot ti kalaban. No, agtulnog ka iti amin nga ipaaramid kaw at dagunggunam. Nga. Kayat kaagayam gaputa agkapolita. Anya. Ay. Awan kapulya kan sisid. Di ka agsa iti madi. Agyaman ka ta sikat tinapilik. Ken agyaman ka taakwek nga agkapulyan ta. Ne. Inikat na tibuniti na. Holy cow. Yay. Anya holy cow. Tibagbagam. Agkaul-ulo ta kunam Ay, padak akalbo dahi dengan sisit. Agyaman ka. Agyaman ka kunak. Ay, ti pagyamanak. Agyaman ka gaputa ka ul-ulo nak. Hindi ka nag-iisa. Agyamanak. Tasanak kaya magmaymaysa. San lang nga siya ti kalbo. Kasta oray siya. Thank you, Lord. Hindi lang ako ti kalbo. At nakadwak. Kandandani pa ikapadak kabasay. Tapandak dito yung atao. Sakit laklak kayo na nan. San pagdikuin? Uyawin naksapay. No isungat damot tuyawag. Ay. Di mo una imulagat na itagas lalom lumusot amatam. Nagalas. Ala. Saya atem ta itsuram. Di nakmula-mulagatan tapno maibagak itinasaya at no apay anaayaban kayo dito'y lubong me. Apay? Anya alubong dito'y? Lobong me. Imbagak lang aro doon alobong me. Damagang pailaan. Nagulit ka agkapulyan. Apay, agkabaw ka ka din. Ay, siya nagagabaw. Kaubingak pailaan. Agkabaw akit din. Ala nga rod. Ala, agtugaw ka dita. Danggam ti amin nga ibagak. Saan mon abirukan nila kay Kusting? Agkita kay tumat lang. Ay, jak kayat amo pukaw dito eh. Kadwak nga agsuble itinaggapan may. Agawid kami. Di ka matinagan. Makaawid kayo matlaang. Umay kakitin. Saan ka agtaktak? Tapno magunggunaan ka. Anya ang magungunaan? At danto gunggunam.
Basta agtungpal ka iti amin ngay bagak. Ay, kasanong agtong palak. Ay, anya ti amaw. No, maikurso ngak gayam. Apay nga agbuki-bukilad dagita abot ti agong ma. Ne, kasla agpaypayapay dagita kimak kapak kaalapayag mau. Anya? Ay, nauyaw kayo gayam akita tinabiyag. Anya anauyaw kat ibagbagaklaeng tipudno amakit-kitak. Ay, kimapakapangataaya dagiti lapayag ko. Ay, saan mo ti kunak? Di ka man at sasaan. Amangan uyawan nakmanan. Ay, katno si kati manguyaw kanyak. Saan ang panaguyaw no pudno ti makita wenno madilaw? O anya, sumurot ka kanyakon? Aramidem ti iparamid ken ka ti reyna mi. Tapno nagasat ka anay sarong dito'y lubong mi. Alan, umaykan! Mayagmon aya! Ay, kasanungatan. Jaksamot mauren asumang paet da gusteng kentumeng. Ay, siyaws. Amangan no nakasarak dan iti nangyaw awan kadakwada iti kabakiran. Day tangarod ket. No anya ket tinakapampanunutan da ngamin. Anyat ginagara da ayay iti kabakiran. Mapanda ka no agsapol iti balay ti uyukan. Ay, nay. Mayat nang runa no makaisangpet da iti puro adiro ti uyukan. Day tangarod tinalman na. Day tay iso ka no amismo ti makaala iti balay ti uyukan. Tapuro adiro. Nanginamot ngamin ti diro. Sa oray peke nanginalata. Ilako damutten. Agpaiso da ita imbagam supeng. Iso day ta napanunot ni Gusteng ti mapanedibantay. Iti kabakiran nga asideg ti karayan. Iti kano ngamin ti ayuyang da, idi apagpaspasyaran. Bale, nabayag nga ruda na saan anakapan ijay Isumatlaan nagragaw. Hamunang ada masarakan da ijay. Wan, takayat na kano aday tay puro adiro ti maalan Ngala, sapay ko mata, diro ti uyukan ti masarakan da. Saan ka pakaisagmakan? Anya? Ado ti pakaisagmakan iti kabakiran supeng. No saan abaglat kas kada karasan, buaya. Yadadayo ni Apo Diyos, ida iti dakas. Ay, kasla kwarto mo't ditaw. Uwan, kwarto ti reyna. Mas taaw ka lang amin. Tabato tirikap tiri daw. Ay, kwarto ngagpaisaw. Reyna kiliit. Addan ti tagi-urayaw. Ngala, mapankan iti ayan na. Ay, nagtimbukal akara. Dahil nagkuluban na. Apay? Hindi ka nagreklamo. Adda kong gunam. Umurot ka lang, iti kayat na. Anya ti aramidag? Basta, aginda ka mo dita, nagtimbukal akama nga ayan na. Katno anya ti baga ng aramiden. Aramidem. Ulitet, adda kong gunam. Ay, manyak. Ay, agamit ako. Ay, ay, agsubli ka. Madusa ka, no di ka agsubli. Tatang Gusteng! Ay, anyo! Ay, agawid tayon! Delikado ta dito'y lubong dagitan si Seth!
Ay, ay, ayan nga tan ni katugangak agusteng. Ay, panawak la ko man. Tamakaammon nga agbati ditoy. Ang sigurado a pagsublin ni katugangak asupeng. Ken ang mga noisina na kun ni Rosa, no kadwa ni katugangak agusteng asumangpet. Lalaki. Ay, may samot nga ansisit day ta. Tiyan mo nga takit basta makaawid kayo itkan mama. Sinayang mo ti gungguna nga itid kumakin ka ni Rey nakiliit. Ay, kwa, jakpagan ano ti anyaman agun-guna nga ibagbagam. Basta agawid akon. Sa pulak ni katugangak agusteng. Naimbag ka na kay gusting. Naalaran ti gungguna na. Angam ala, makaamukan. No kayat monto ti agawid. Umay ka. Kakuyog mo nga agawid. Tulungam lang nga na mangawit iti gungguna na. Anya ka di agun-guna ti ibagbagam. Balitok. Tumeng, imbag, tadgakan. Tatang? Mala, tangay nagkita kayon. Makaamo kayon nga agawid. Naisuron kan la kay gusting tipag nanyaw. Nay. Pinanawan na tayon. Ay, Agawid tayon, tatang. aguri ka. Jak maawit to intid da agong kunak. Anya? Apay? Anyat imparamid da kada kayo. Nagungunaan kayo. Simple lang. Anya simple? Nagibati iti puli. Umay kan. Ay tulungan nak ang mga wit ijay balitok agong kunak. Mga no ibabawi da. Umay kan! Ibaklay mo na ito'y nga supot. Abalitok mo! Diyak to pa'y mabagting may baklay ka. Asika timang ibaklay duming. Ngam ipakpakaunakon. Saan ko ang mabalin timang ibingay. Anya? Damot kong gunam sanaya. Alan, awitin para kanya. Tangdanan kanto ang mga awit iti dayta. Ikang kay disang gasot apisos. Anya? Ay, manyak. Ibati yun dayta. Ala! Tagay amok ang saan nyo ang maawit. Kastailangan. Kasano ang sisit? Agbalin kalangan, abalitok. Dadyaran! Anya ti... Dumagdag sen ti bagik. Tatang. Balitok kayon. Bimalitokan. Balitokan la kay gusteng. Ala, agawid kayon. Babayo. Ala, agawid tan duming. Doon ti balitok ko. Ay, tatang. Kasano nga ilako yun to dagiti balitok yo? Kasano ang makasubli kayo iti kasisigod yo? Kas tao? Ay, kasano ang maisina yo dayta balitok di tabagiyo? Kat bali imbado yung matan. Unaya. Ay, ansisit! Agsubli ka! Ay, kasano ang milakok ti balitok ko? Ay, awanan. Intayon. Balitok kayon. Balitok kayon. Kasano pa... Ay, ni katugangak. Nagbalin kampay ide abalitaw. Tao abalitaw. Ay, uray awan balitok ko no kas dayak mutlaang.